Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijah-bijah Yahudi kat habis itu bit. Itu bit dumpat. Kabalo Aceh. Nah, rupaji bibi Yahudi ya. Nah, rupaji. Allahu Rabbi. Kiban dia Acehnya. Ha? Kiban. Nah, rupaji lot terkejut cik. Memang kan dari sekian ribu komen. Napa dum roh nit awaknya memang nasi puluh roh yang bi Yahudi kan. Jadi na padum boh komen yang lun spill bawa ron lun pelemah tu akun kan ngon mandum profil je lun pelemah. Nyo lun baca dia apa tempat na lun tulis kan. Jadi yang phone Rustam @rustam_126 pui pegah li apanya Haba Raya Butan ni Haba Raya Butan ke Raya Haba Karaya Haba benabu pasti kan kah Butan Raya Haba tan kah Haba hang gaji ga bantu Palestina lah hai Rustam gantonam kah haji di nananan Israel Rustam okey soalan yang empat yang ke empat na kan nan Raja Rimba bak kunging tapi lagi kon Raja Rimba Raja Rimba empat gambar je singa gambar singa gampak gepegah juga nyan kan ada dua gol komen nyo betul-betul yang sang betul-betul bijaya Yahudi Raja Rimba Raja Rimba tak tegar na pegah haba pu cari viral ya kengonyan kan nyo @ardinadin 821 nya gekun tak tegar na pegah haba pu cari viral ke anak aku cari viral apa anak aku cari viral niat ke tulus aku bantu Palestina dengan pu yang kejut bah anak aku cari viral manyo viralnya bonus Allah bikin lebih galak viral lipat bak Allah daripada bakkah daripada bak manusia anak aku cari ke viral pu ke teme viral hanam teme la pu hai apa bangai hanam teme la pu empat nak cik ke longkah apa bangai bah pegah haba bak media han terjut boleh pu homo megetuleh hanjut temulih kan nyo masuk ro pegah haba bak media menjut hanjut nyo kadang nyolong pakam, nyolong mengerti maksud ron kan. Cara orang pegah habar baik media menumpah ke handa berkecut lagi si boboho. Nyo kadang-kadang kan. Nak akun boboho kan diubah profil kan ke menyamar di kurung lain. Jadi apa? Nyo ku tantangkah dum apa? Ku tantangkah wakkah mandum yang hana galak ke bantu Palestina. Pak merumpok ne komen balik videonya ne komen pak merumpok kujak siro kujak. Anayo ke ngawakkah. Yang ku pegah mandu betul hana ku akan ke gop. Yang ku pegah apa yang ku lupa ilmu yang ku lupa bahawa muslim wajib membantu sama muslim. Nyokon hana wajib dah bantu sama muslim urang hana bantu muslim lain. Yang kon muslim hai apa? Okey, empat nacik no empat bijai-bijai Yahudi yang fikir yang kacarong hak kan. Nyompat pu getulis kelon. Nyo Sarifuddin 1978. Gambar rimung tegon gata sang hana nenging video lompi habis nyo gegonya gekun kan menyohan netua cuda nejak but dile pu tulisnya get mafom perkara syariat Islam baik gabuk media meruno dile gata apa kan hana denging video lompi habis. Budaya tidak membaca, tidak suka membaca, hana membaca habis. Nah, minacit hana denging video lon sampai habis. Lon ke kan hana ku keun ke syariat Islam. Ke orang Aceh, ke mendukung syariat Islam. Yang ku pegah syariat Islam kan getegakkan 100% hai apa? Baik bangai. Nyo kan syariat Islam lagi tumpuk, lagi hukum. Tumpoi umiup ke? Tak tumpoi ubiatu, tajam umiup. Nama pom apa? Nampak? Maksud lon syariat ditegakkan di Aceh menyo 100% ditegakkan. Makmu Acehnya kalau kukun nonton video lon berhabis. Bet decok mantang di ke pun yang kukun. Nyo syariat Islam ngingi loh rino hana sok jelbat drop. Yang ngingi anak-anak cewek-cewek binih laut drop. Yang pejabat-pejabat koruptor na yang tekoh jaro. Apa? Alah apa bangai. Ke kadang hana ku jakbut kah yang jakbut tapi hudu jakbut gejah gah hana gak cok kan hana ging babe. Nampu cap. Nyo mandu bijah-bijah Yahudi yang keng-keng tentang Palestina yang keng-keng kekek kan. Ku tantang wakkah merumpok. Pak kah merumpok. Hana yo okey. Ke kod mental pengecut begitu god punya gertak gadoh. Hang gadoh lagi bobo. Hang gadoh tetap na ke apa. Nya ku tantang wakkah madumpat merumpok. Hana yo okey siro ku jak. Wakkah agam padumboh agam nan. Padumboh boh nan. Kujak hadapi wakkah hana yo okey. Ke ku marit atuh yang betul. Ku jelaskan urungkeun media sosial baik ni pakai le kak. HP baik ni pakai le kak nyata Yahudi.
Ku pegah bawa bangai ngutnya mandung ku pegah. HP, medsos, nya gekun teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer menyohan algoritma handi peget. Hangut. So yang penemu algoritma Al-Karismi nan lengkap Muhammad Karismi bin Musa. Nyan urang Islam, urang Yahudi, Israel dan lain-lain sebagainya berterima kasih ke gopnyan harus ji. Bek gak pegah, bek kah Aceh gak pegahnya data Israel, data Amerika. Kan Yohana urang Islam Yohana Al-Karismi haji peget. Nyan ku pegah kakeng keke. Keban le nak nonton babe. Anu jin. Alah, ay apa. Bah, nyo ka ingat. Tiga pesan lun. So yang jak menumpuk lun hana senang lun marik tentang Palestina. Kadang bengeh YouTube tempat-tempat awak drone nan peduk saham. Jut pat menumpuk. Dia pegah tempat poh padum kujak. Ku live kan muka-muka bijai-bijai Israel tu. Ku live kan. Bah, okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.